Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo video Saboh ditujukan kepada Tengku Wahid. Yang kepada Tengku Wahid yang sering mendakwah gaduh caci maki gop atuh panggung. Barakah lun hantam pernah lun kun kekah hai Wahid. Hai Tengku Wahid bajung. Kan nonton videonyo hai binatang. Pakonkah kamu gogo kakak kun kelun anu bajung? Kutrikah ke hai anu bajung keloh? Kutrikah hai Wahid? Hai Wahid haram jadah. Hai anu bajung. Kan nonton videonyo hai anu bajung. Pukah kaurusan buat lun? Pu dikarenakan lun kuhun ku guraya kah? Kapegah bak guraya ke? Bak guraya ke kapegah menyupulai lun baik kuhun ke hai binatang. Pakonkah kayak kun kelun berang kapu anu bajung bak dakwah kah? Dakwah kah hana mengguna ke hai binatang palih kah kon bijih aceh ke hai Wahid? Nampak ma ke hai anu bajung ke loh. Kapadumboh video ku nonton tabe-tabe kah kakun ke lon gasien lon palih lon ini lon itu kanyo. Lon gasien goh lam punah ku mudahoh lagi kah hai binatang ke loh. Lon gasien goh lam punah ku mudahoh ba urung di tino. Pakonkah Wahid anu bajung ke loh yang kak kajak kun ke lon? Pakon. Katolong jawab taboh video menyohan pelek hai anu bajung kat telepon lon kena nak tak pedepat tigo. Nak tak pedepat tigo menyokah hana puas hati lon kun kulit kula masuk awak kah. Tak pedepat tigo ke hai binatang. Kapadumboh video kakak kun kelon ku sabar ku tengap. Nyoh hai ku sabar le ke hai anu bajung harus ku lafazkan memang ke kah hai anu bajung. Kasadari dro ke bacut, kapake otak ke bacut. Di saat kamu dakwah hai anu bajung baik gaduh ke pojok-pojok ke gop, baik gaduh ke heng ke gop. Baik gaduh ke hina gop hai binatang, jaitat dakwah kah hina gop. Kon kelun mentong kahina jaitat kurung aceh kahina leka. Jaitat kurung aceh kasindir leka hai anu bajung. Hai Wahid anu bajung keloh ia boh kafe. Kawo rumah ma ke lampu koma ke katanyong bak ma ke socnet lampu lam rahima ke hawai. Kah kon asli bijih aceh. Baik kak coba-coba ngon ke asli darah Aceh ku. Kawo bak ma ke hai Wahid menyomantong ma ke mantong udip ke hai binatang hai anu bajung keloh. Kawo bak ma ke katanyong thocnet lam rahima ke hawai. Kemungkinan na dicnet le ia boh Belanda kadang lam rahima ke hawai. Maka hana katri kaluh ku pegah menyo hana senang ngete ke lampap ma ke lon ke telefon keno. Nak dapat tepat tiga nakah panjang ilmu. Baik kaya apa tengku dro ku. Baik kaya apa tengku dro ku. Lam molot Nabi atuh panggung kata menak ke hai binatang hai. Lam panggung atuh panggung ni sinan ke hai anu bajung kata menak. Bak dakwah. Anu bajung kah? Kah aku depu ke anu bajung punya kurung daripada 5 juta, leh juta. Han ketem jak mendakwah kah anu bajung kah awak pulau ayat Allah, awak pulau hadis kah? Gaduh kah fai hadis yubi serkah bujajai. Wate dibi serkah ho kasak lampu koma ke pu. Kon kabi hak kanu yatim dan kon kabimbing fakir miskin. Kutongoh ke kah hai Wahid anu bajung kelah barakon ku tengah. Nyoka aku maju ke kah ke anu bajung menyohana puas hati ke kabalah video lun. Bit kah anu bajung ke kurang aja lampu koma ke kon wate dituh 5 ke ka kurang aja ke. Kakaya mitra masalah dengan lun kah hai Wahid anu bajung ke lah. Hana puas hati kena ku khun lelun ku gabu mudi. Gabu teming. Ku khun ku ulama Aceh, nyan kon ulama Aceh. Yang lun khun nyan namu pom. Kon bi dro tu Aceh, namu pom termasuk kah kon bi Aceh ke hai binatang ke lah. Baik kak perhaya dro ke. Kak perhaya dro ke kah cerong mendakwah kah kon aulia urung cik. Kon aulia Allah kah. Taban cik. Manusia cik kah hana lebih daripada kamu cik. Taban cik kah saya duk cik. Kah awak pulau lebih bahaya kah lam ketimbang kafe hai binatang ke lah. Kah awak pulau agama Allah ke hai binatang ke lah. Hana ketri yang toh yang hak. Rugo ke panjang ilmu hana ketri ulama masuk hai binatang. Gaduh kabila-bila ulama kempanya termasuk kah hai saya ke lah. Awak ikut serta dalam kampanye cik ke hai binatang. Kakabila ulama kampanye saban ke cik kaum munafik, kaum dalim. Benih bui, benih harum, darah syubhat. Nak puas hati ke? Menyohana puas hati lemboi lun kacok ke telefon. Nak tam debat tiga na panyangkah ilmu lam boleh pukoma ke. Ku sabar ka padunggo ka ku sabar ka khun kelun bermacam-macam bak dakwah kah. Kon kelun mentong bahkan kesindiran ke bangsa Aceh lain-lain lam. Nyang dakwah kah lam berat ma ke.
Menyokon kajak harkat kayak minta peng dengan kak puluh ayat-ayat Allah dengan kak puluh agama Allah likah. Lambrut mak. Hana ku maju ku tengap ka pedumboh video ka kahinalul likah hai binatang. Ka pedumboh video ka kahinalul. Ka sadar becut ka pakai utak ke hotel kamu dakwah. Gayu mendakwah gayu pegah tentang sunnah Nabi. Gayu pegah tentang ajaran Islam. Kon gayu jak terapa ke gop, kon gayu jak caci maki ke gop, menyepele caci ke gop. Caci lagi bulon maki, caci makinyo. Baik tu panggung, didengar lele anak mit. Didengar lele urung tuha, hai binatang gelo. Baik kak pu hai draw sokah ke hai bijeh bajung gelo. Pandai awak kah wahid? Pandai awak kah? Pu ku sengap ke lagi tengku atahirin pu. Baik kak coba-coba ngelun yo. Ilun kontiro ilun na gure lebih panjang ilmu gure ilun ketimbang gure kah lebih panjang gure ilun ilmu. Nyo pulai debat yo jam debat yo. Ohna carong gure kah. Yang kah puyo-puyonya. Baik kurang aja ke kayak khun kelun berang kapu golong pernah tikrek ketai ilun kuhun kekah. Yang kuhun ilun kula masuk ke pengkhianat. Golong pernah tikrek ketai ilun kuhun kekah. Pakonkah kamu peluh boh kalau nonton video kah binatang kasindirat kah khun kelun. Kasindir ke gop bermacam-macam utak ka pakai. Baik hati-hati panggung, wate-hati kamu dakwah. Lam bulun maulud. Ka hati panggung kamu dakwah, ka sindir ke gop. Ka khun ke gop bermacam-macam hai binatang ka pakai utak ke becut. Menyopulai ka khun ke gop kaduk lalau WC deh kata menak ka sedapa lun beek ke hana bengeh ku. Tapi nyo hati panggung hati dakwah kayak tu menak ke hai binatang hai lebih kurang ajakah daripada kafe ke hai binatang. Benih palih bui ke lo. Anu harum. Yang kekah yang titipan darah kuto ke dalam rahimah ke hawai kadang hai wahid anak bajung ke lo. Kupa anak bajung kekah orangnya ke hai anak bajung laknat tilah ke lo bijeh bui kah. Kapadunggo ku sabar. Golong pernah dikrek ketai lo rut tu ku kekah. Tapi orangnya hai ku sabar le. Hai ku sabar le ke dalam bulai pukoma ke. Kapreh saboh masa kah lampap ma ke bah. Kapreh saboh masa ke. Hanapa kak coba-coba ngelun. Padung peluh draw kena anak murid. Kayu persiap draw ke mentong. Anu bajung haram jadah palih kelah ia boh baning kelah kah wahid. Nyo khusus ke kah lon pegot video kan nonton tiga. Kan nonton ke lampap ma ke hai anu bajung baik gaduh kata menak atu dakwah. Baik gaduh kata menak atu panggung. Lam-lam semejit hang menyamuru-urung lagi kah kata menak hai binatang hai. Alasan menyohana kata menak ada panggung hana urung nonton. Berarti kah hai binatang pajan view. Pajan geyu mendakwah geyu serapa ke gop geyu sindir ke gop. Citlong pegah riak. Lon kalon mesti urang hina ulama menyohana senang baik atu panggung. Baik atu dakwah hai binatang gelo. Nyan baik atu dakwah. Pegap bak-bak kaki ringin mentong tenak gelun hana bengeh iku. Nyo atu panggung lampap ma kayak temenak kayak sindir ke gop kayak khun ke gop ka pojok keno ka pojok gedih wate dakwah ka. Hana mu guna dakwah ka. Kak pegok licu dinan kap kekah giu pu. Dakwahnya giu pegok licu pu. Gue ya hing-hing pu. Hana tengku jamun lagi modern ortodok lagi kah hai wahid bajung gelo. Jaitat tengku lumino. Pulte tu panggung gaduh sindiran ke gop, gaduh pojok ke gop, gaduh ke gop. Kon curhat tentang agama, tentang hukum. Gaduh pegah ma ke pegah ayah ke menyohana puah hati ke lampap ma ke hai wahid bajung kat telepon lun keno. Kat lepolon menyopulai baik ku tenak gure kah. Dan kepegah bak gure ke baik lagi ikut kampanye menyopulai baik ku tenak. Baik lagi serukan ajak masyarakat bangsa Aceh lun untuk yo pilih bui sugut lah. Nak dengar? Aram jadah kah wahid palih ke lah lampap mak. Hana puah hati ke lampap mak mi hana puah hati ke hanu bajung. Ka jawab video lun. Mi han lemboi HP kah katipek tiga kena bak lun yang telefon kah man. Nak katui soke aku. Kah kon bijeh Aceh aku baik kapap ma aku. Inang ro Aceh. Ban kajut kamu dakwah kalafaskan bahasa Aceh ke kah pu asli bi Aceh. Kon bi Aceh kah kelempap ma gela. Jaitat kon bi Aceh yang tengku yang dakwah yang sindir atu gop. Jaitat kon bi adro tu yang. Bi darah syubhat tu. Hana kasadari dro kenyamban ka dipahancur agama Allah di nang ro Aceh lampap ma aku. Hana kasadari, hana kapake utak gaduh ke puluh ayat-ayat Allah dung, gaduh ke puluh hadis-hadis Nabi dung lewakah. Untuk kayak harkat minta peng sinan tok dakwah. Leh juta kurung yang menyokah hai wahid bajung kelohan kete mendakwah. Masa Nabi hana lagi nyang.
ajaran Islam ni nabi harta do ge kerbun. Pakau nak wakah jino ka harkat dengan agama Allah binatang, dengan hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah dum. Pakau nak wakah lagi nyambut ke ka. Haram jadah palih kelah PKI laknat tilah kelah bijeh bui kah wahid. Nyo kenyo yang pelelon pesampo bakah binatang kelah. Haram jadah bijeh bui kelah. Ana puah hati kelah lun pegah kat telefon lun kalau ke bak berang ke sona lembui HP lun kat telefon lun keno. Tak pegah haba tigo. Oh na cerongkah tak pegah video live biji cit. Kuno kalon oh na label kah tigo. Baik ka pakai kah hebat hat aulia urung kah binatang kelah. Kon aulia urung kah binatang dia tu binatang kah binatang haram jadah laknat tilah kelah. Anu bajing 7 boh keturunan kah wahid. Sabar ka padumboh ka khun kelun hai anu bajing. Ka tiap tahirin lawek nyo na pernah hilang kelut. Nah. Nyokah ka kemita sentimen dengan lon ke hanuk bajung gelo. Baik kemita sentimen lon urung belau. Bah pi lon ni sino Kanada hana pu ka coba-coba ngon lon ni sino. Ilon na gure aku ci. Gure lon lebih malim daripada kah. Gure lon lebih malim daripada gure kah lom. Yang gure seno glonyo ya. Gure kempanya hana mupat laju. Hana mupat tinggal laju, hana mu hokia sama gure awak kah menyo gure lon. Kon tekabo ku pegah ba. Kak pu Aceh dro kelahir sagai dia Aceh lempap ma ke nek Jawa. Wahid bajung keloh anu bajung palih keloh ia boh ase. Kayu tenak dro ke bak ke kahun ke kabun macam-macam ku sabar ku sengap. Nyo hana le masa ku sabar ku bena ku sama ke nama kahun ke. Karena hana pernah lon ku khun kekah tikrek kata ku hai binatang haram jadah keloh. Anu bajung palih kah wahid. Terima kasih. Assalamualaikum.